Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer voščim in prav lep pozdrav še iz knežjega mesta. Torej stadion z dežele je prizorišče derbija 9. kroga prve lige Telemark. Celjani, ki so na visokem 3. mestu, danes gostijo vodilno Olimpijo. Torej pravi derbi je pred nami. Sešlar, Lasickas, Elšnik, Celjani spuščeni v svojem kazenskem prostoru. Olimpija je tekmo pričela bolje in žoga je v mreži 1:0. Napaka vratarja Matjaža Rozmana in Olimpija je torej zadela že v drugi minuti tekme. Mario Kvesič je zadel drugič v tej sezoni. Ja, izjemno, v bistvu prva nevarna akcija, prvi strel na gol. Mislim pa, da je tukaj bil celjski vratar malo pokrit, oziroma da se je mogoče nekdo tudi dotaknil žoge. Sešlar, dober strel je dobil, sijajen zaključek, predtem pa tudi ob tisti podaji pri začetku akcije. Ni bilo videti. Ja. Kauter, Ikwemesi, dovolj prostora, ja, ponujal se je tam Babre. Zdaj Olimpija trpi v obrambi, Celjani pa skušajo seveda čim prej priti do izenačenja. Olimpija se je odlično znašla. Rui Pedro, takoj se je odprlo nekaj prostora. Rui Pedro še vedno skuša pripraviti strel. 2:0. 2:0, kakšen zaključek Olimpije. Ponovno pa strelec Kvesič, ki je zadel že v drugi minuti. Ja, ravno sem želel izjemen zadetek, izjemen zaključek, izjemen protinapad. Ravno sem želel dejati, kako so Celjani stopili, naredili korak naprej, stopili visoko, s 4 igralci nekako zaprli poti Olimpiji. Res optimistično. Sešlar. Še vedno svit Sešlar. Podaja v sredino, spet lepa akcija Olimpije. Elšnik ostaja 0:2. 32-letni Celjan. Varna podaja, priložnost, Ikwemesi in 1:2. Najprej obramba Pintola, Ikwemesi do odbite žoge. Njegov 4. gol v prvenstvu in Celjani so v 54. minuti tekme prišli do zadetka za priključek. V želji po izenačenju ali Albert Riera da nekako zadrži. Zdaj je nekaj prerivanja v kazenskem prostoru, žoga pa na koncu v mreži. Kauter je zadel 2:2. Prvi gol za Kautra v celjskem dresu na 9. tekmi. Ja, Celjani dejansko, moramo biti iskreni, drugi polčas izjemni. Psihološka prednost zagotovo zdaj na domači strani. Ikwemesi 3:2. Ikwemesi. Res je neverjetno, kako Celjani igrajo še naprej agresivno, še naprej ukradena žoga, takoj po zadetku so pritisnili in potem tudi v 16-metrskem prostoru nekako preveč dopustili, da se je Ikwemesi ogradil in ustrelil popolnoma nemoteno proti vratom Pintola. Vse bolj se zdi, da bo danes končana serija, sijajna serija Olimpije. Matko in 4:2, z nekaj sreče, žoga v mreži in tekma v Celju. Derbi tega 9. kroga je zdaj odločen. Sijajna predstava Celjanov, tu se veselijo gostitelji s trenerjem Filipčukom. 4:2, vendarle je zadel tudi Aljoša Matko.
Me pa res fascinira ta drugi polčas Celjanov na tako visokem, tako visokem ritmu, agresivno v presingu, nekako bomo lahko rekli kar celih 45 minut. Ja, priložnost in žoga je mreži, vendarle je zadev tudi Rui Pedro. 3-4, oziroma 4-3, 93. minuta. Mislim, da je tale gol prišel prepozno. Ja, v nogometu, ko je en gol razlike, je zmeri vse možno. Filipčuk in Darjan Matić, iskrene čestitke za zmago. Nam bi zaupali, kaj se je zgodilo med odmorom v slačilnici po zaostanku z 2-0. Kakšni so bili napotki, da ste na koncu Olimpiji, ki je najboljša obrambna ekipa lige, v enem polčasu nasuli 4 gole? Типа сначала поздравляю для победы, и что случилось в раздевалке в перерыве, что мы им сказали, что потом в втором тайме забили 4 мяча команде, которая в обороне лучше всех. Но дело в том, что мы в первом тайме играли неплохо, мы создали моменты, которые не реализовали. Олимпия имела 2 момента, даже я считаю, наверное, полумомента, и забила. В перерыве мы ни над чем акцент не делали. Мы сказали, что мы продолжаем действовать в том же ключе, и мы так и продолжали играть весь второй тайм. Mi smo tudi prvi polčas dobro igrali, smo imeli določene priložnosti, iz katerih nismo zabili. Olimpija iz svojih 2 priložnosti, rekel bi celo nekih pol priložnosti, zabila, in v polčasu smo pač se dogovorili, da nadaljujemo enako, kot smo igrali v prvem polčasu. Kaj to pomeni za naprej? Ne samo točkovna bera 3 točk, ampak predvsem ta igra, ta želja, ta pressing v drugem polčasu. Zdi se, da Olimpija še nikdar v tej sezoni ni bila tako stisnjena, kot je to uspelo prav vam. Олимпия никогда не была под таким прессингом, как сегодня мы сделали, и что это, какое значение наша игра и наша победа, желание прессинг имеет на дальше, типа, как влиять будет на дальше, на нас. Дело в том, что мы работаем с тренерским штабом, мы считаем, что функционально мы на сегодняшний день готовы очень хорошо, и это показала сегодняшняя игра и предыдущие игры. А если говорить о прессинге, то мы просто чуть-чуть направили наших игроков в правильное русло. И я считаю, что на этом все закончилось. Mislim, da s trenerskim štabom upravljamo dobro delo, tudi na treningih, da smo fizično zelo dobre, na današnji dan zelo dobrem stanju, tako kot smo bili že na nekaj prejšnjih tekmah. Kar se tiče pa presinga samega, smo pa nekako dali določene napotke igralcem, da so pač lahko ta pressing tudi na koncu uspela. Mr. Riera, first defeat of the season after a very disappointing second half. What happened here in the second half? You conceded 4 goals. Yeah, first I would like to say that we play very good 45 minutes, very good, complete 45 minutes. So I was happy on the way that we were playing. And football sometimes is about the emotion, about the intensity, we talk many times, but also about the emotion. And they had a very good 20 minutes, pressing high. And we were a bit blocked on this moment, we stopped playing. We'll talk next week about the reason why we stopped playing, because Celje didn't change any position, so still we could play like on the first half. But yeah, we stopped playing because, as I said, the motion sometimes is an important part in football. Did Celje surprise you with that high pressing in the start of the second half? No, it didn't. What is this for the next games? What did you say to the guys in the dressing room? I said that, as I said, they didn't, as I answered you the last question, they didn't change anything. The only thing it was the intensity and the motion of the Celje, the second half, it was better than us. Better than our, and that's it. And then the line of passing, everything, the position, they were the same. So if we in the first half we were playing and we find the free man and we find the free spaces, why not on the second half? So as I said, emotion in football and intensity is a big part in football. So today it's a good experience also for the boys, as I said, that they need to learn from this moment.
And as we said many times, the best moment in football is when you are in front of the score, and then when you are winning. So why not to keep this calm, no? But the opponent also playing, so I want to congratulate also the Celje, because as I said, they didn't surprise, because we know them how they are playing, and they didn't change anything special. But the emotion and this intensity, and especially on the second half, it was great from them, and I think we could manage this situation. But apart of that, then we had to take risk, and it was more counter-attack. We conceded more chances. Then the game was a bit open. That is something that I hate in football. I don't like to give chances and to have one open game. But yeah, the score, when we were losing 3-2, I had to make some changes, and yeah, to have a little bit more open the game, to have also chances for us. Iz tabora zmagovalcev je tu kapetan Denis Popovič. Iskrene čestitke, verjetno veste, ne, skoraj 4000 dni vas ni bilo na tem stadionu, vrnili ste se v celjski dres za prvo domačo tekmo in sjajna, predvsem predstava v drugem polčasu. Ja, se strinjam, najprej hvala za čestitke. Mislim, da v drugem polčasu smo pokazali, da lahko igramo z vsakim, tudi z Olimpijo, ki do danes še ni bila poražena, ampak verjeli smo, da se lahko vrnemo nazaj. Vi fanti sem govoril v slačilnici na polčasu, da hiter gol bo v bistvu pri njih naredil na paniko, in tako se je zgodilo. Mislim, na koncu, glede na 90 minut, mislim, da smo zasluženo zmagali. Je pa to tudi pokazatelj karakterja. Po zaostanku z 2-0 v prvem polčasu ste zapravili kar nekaj priložnosti, ustrajali ste in bili nagrajeni. Ja, res je. Moram priznati, da Olimpija v prvem polčasu bila boljša, držala bolj žogo, ampak smo imeli spet svoje šanse. Nismo zabili, ampak smo verjeli v našo kvaliteto, in mislim, da po 90 minutah smo zasluženo zmagali. Vsaka era se enkrat konča, prvi poraz v sezoni, zelo dober, konkreten prvi polčas, potem pa mrk v drugem delu. Pa da, eto, iskreno, ne znam šta da kažem, baš sam tužan, razočaran, jer možda i mi smo sami krivi, jer smo navikli i sami sebe kao i ljude koji prate fudbal da pobeđujemo ovu sezonu, ali eto, na nama je da se okrenemo svakoj sljedećoj utakmici. Na dobrom smo putu, prvi smo na tabeli, ne smijemo, ovaj poraz ne smije da nas pokoleba. Stvarno smo prvo polovreme odigrali fantastično, kao ste vidjeli, drugo ne znam šta nam je bilo, iskreno pomračenje neko, ali eto, to se desi svakoj ekipi na svijetu. Ja samo se nadam i vjerujem u ovu ekipu da ćemo da sljedeću utakmicu odigramo kako smo igrali cijelu sezonu i kao danas prvo polovreme i da nastavimo s pobjedama. So vas Celjani presenetili s tem presingom takoj na začetku drugega polčasa, bili ste kar v izgubljenem položaju? Pa iskreno, izašli su tako i poslije našeg prvog gola u prvom poluvremenu, ali smo igrali odlično i zadnje nije uspjeli da iznesemo svaku loptu prema njihovoj odbrani, ali ne znam šta se desilo u drugo poluvreme da smo tako pali. Eto, nažalost, primili smo 4 gola, nevjerovatno, ali eto, na nama je da nastavimo da radimo kako smo do sad radili i da budemo pravi ka tom putu ka tituli.